Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor himat mentaga janmit kinya phashwash ki Khubor na ka Jylla. MLA berim ka molai constituency ba proses di saukume lepin pau bakla dega por pan ada ka honorarium leni ga jing siu pisa shigirang ba shnong na ka bentaga jing treshi tom jongki benekit ya ba ya ka lingkor na ka bentaga bha ka miat hapwa ki shnong ki thau. Ki dikhot jing hanyo trap integrated territorial organization Pyrthei district rengkar ke jing sandan lang jing noyelam ke sengkeme nega step herngap klahir chaga shnong bernihat bantala sina phang Kyllalyngkot KCR ki bawan nabar ke Jylla ki bambu dek standard operating procedure. Kini galong hadin bagaseng ladap ujo chu deputy commissioner jong Pyrthei district hakini ki khniat sngi halo ga jing shakajit pisa jong Kyllalyngkot KCR na ki high level. Sangut ki samla puli ki lasha jet haga directorate of school education and literacy ke sarkar Jylla banlet puli Aga Khan academy ke shlam puli ke badan hanong ba Hyderabad Telangana. Director Jongka Samagra Siksha Swapnil Tembe Ubalongru Director Jongka School Education and Literacy ke Sarkar Jylla Haringkar ke Jinalang Jongudin ke Aga Khan Academy Ulay Tho Baya Kini ke Sangut ke Samla Puli Lajit Ling Baga Jimpin Long Ya ke test ber ke interview ke Batikna Hakwe ni ke Jingja ke Basngosi Arngut Kilong ke Mek La Klatno Na ke Nikas La Pyrthei Hadin Bakwe ke Kali Sumo ke Baki Shong ke Tenra Ya ke Trok ke Bayang Harut ke Surok Ba National Highway 44E, Hagashnong wa Lakhau ke Baha pa Eastern West Khasi Hills District. Ka telong Khubor belayo nagi pulit ke Mairang Police Station, kia tho ba ka Nikalaja, hakamiet ke Waitrek Kyllalyngkot aracara pausan, hakapor ke makro ibeji menmir. Kino yalam shnong jong ka Shangling, kle kendu yo Deputy Commissioner jong Pyrthei District, Wabilash Baranwal, ban IT ke jing ujor, halo ke jing bom tep ha, hakurukam ke badai, ya kewe ke medyap ke bom dan satya, makam trai, haka jaga tep beri ke badan haka shnong Shangling. Halo ke di ke jing le tang bandep rukam, kipat bak lapin pau ke jing sngok ya, namar baya ke medyap, la shutep malumala, la klong daki kesau, kat hadu baka di ke lapin her serngi kipat bak, hapok ke shnong Shangling berakawe. Umintirang ba ka Jylla Konrad ke sang mau la plipat ba ya Captain Williamson Sangma State University ka school ba beningkong ha ka Jylla Meghalaya. La sakhilang ya kani da lampang ka yeng dor ba thau an ka Jylla u Thomas Sangma pat kiwi kan ram ki London. Ki jaga thap vote ha ki lightly constituency jong ka West Khasi Hills District na ka bentak election shaga Khasi Hills Autonomous District Council ka Bansalong Shen Kidan baro hadu shispa sapundo tuli. Nakini kidan kumbar kandai ligi jaka thap vote baki Bosencha district kila itu kum jaka balaban Shakta nama kidau san Pyrthei nagajinya kajaput pat nagajing jingai jong ki jaka thap vote. Yakini lapin tip do district election officer jongka West Khasi Hills district hagajinga lang blapin mi yaka draft electoral roll nagabentak election KHADC arajar pausan. Kilightly constituency kinthop ya kanong ston karam brai jerngam bat ka motion road. Menta paginya phasha ki Khubor na kari. Arngut kinong Myanmar kila syak kem ha ka district siaha jong ka Mizoram rengkat bat ka pisa bari ke basyong dor palat iwei point sabu praklor tingka. Ka Assam Rifles kala kurup ru ya udrok heroin basyong dor khnai punyo point khnai pholak hak wepat ka jing khenra Kapapan pau ya kejing persyang kibirang ya syakmat panyakun persya ya kejing khayi bian bat ban pinsngo tho ya kejing snil jong udrok hagani kathan. Uhe sipai jong ke India u General Upendra Dwivedi ula pentip 100% nakile no ula pendu jat hajamun Kashmir hausnam arajar phosau kide ki bawan na Pakistan. Ula pen pau ya kejing persyang kibirang ya syakmat ban penne ya kejing pahara hakaput ban pen kelai ke tenat sipai bat ban kintiu ya ke jing syong suk hakithan kom ke jamuan Kashmir Ladakh bat Manipur umintirang ba do keri India Narendra Modi lepli ya ka Sonamak Tunnel bat lepin kesan ya ke Kashmir kom ke pangsnyat jong ke India dak bakular banweng ya ke jing khanglat ya ke jing ya shaprang jongka dak ban pau ya ke jing pen bha ya ke jing ya dei bat ke jing kiu jong ka kam jingo kai Pyrthei hajamun Kashmir
Lapin tikna ya ke jing persang kwa beteng banwan ra jing sok bat karoi kapar hakathan. Kumbahan re point sau lakmut kibreu ke lecha chanai daki boss bakerpang hagi laisngi nakabenta ke jing rakhe ponggal hag bapalat khasa jar teli ki boss labu un penyaj ya ke jing jingwan kibreu. Wada pedeng jing persang jong ke sarkar ndreka dor jong ki tiket kala kiu bha kabla penlong ki nong le nongwan ban sha kin tho bat kala khot ban kham berking ya ke dor bai kali. Menteri Rangba ke Madhya Pradesh Mohan Yadav ulapin menai ke jing temu ban khang ya ka kyat bat ke do hajan ki jaka le nyam ha ka ba ke jing kala ya ka polisi kyat kidang ya syakman. Kini ke jing terekam kala ban stang ha ujain dak ba temu ban penlong ya ki nong ba nyam ki belat ya ka kyat bat ke do syua ka sim hasta kum araja arpopra. Menta pengilepoi syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Perangut ki nong Palestine kelayap hagi jing yar thama lingsun jang ke Israel ya ka Gaza haga bare tho baki don ki bayab al shati al karama al shujaya bat jabalia ketanat kambari jang ke Palestine kala kenno ya ke Israel baka bot ki buit thama bat kala kintu ya kiri ke Pyrthei bakin tuklar kal bagi jing thmu ban teipat ya ke Gaza baki jing arab ya ki bre kidang ya syakman kejing yap na kejing puluk klau Los Angeles kala kiu syaka apu sangot hak bapalat puajar tli jing tei kila syapin julor bari puajar ngut kila syapin kedria jaka. Presiden ke Ukraine Vladimir Zelensky la terwa ban bujli yaki shipai North Korea kibla syakem bagi nong Ukraine kibla syakset Russia kepen pau ke jing kershan shipai juga North Korea ya ke Russia. Menteri Rangba duk jong ke Israel Benjamin Netanyahu baru presiden jong ke US Joe Biden kelakaran ya ke jing ya syaprang ha ke jing keren ya penbet na ke bentaban pelat ya ki bri ke besar rabor ha Gaza. Ke jing keren ke bela penyasuk da ke Qatar Egypt pada US ki temu ban pendap ya ke jing te ke bakat do wala ke jing ke bakongsan kadang sa halor ke jing te ban sangya thama. Ki menteri kambari jong ke South Korea bat Japan kelaya kendu ban penklan ya ke jing dei hapdeng ke arliang mamla bat ban pen scam biang ke jinga trailang bat ke US haswa ka samai terekam ke baar jong Trump. Ke jinga kan hikin thop ya ke jing penne ya ke jing long ke bha ke jinga day ke penlong ya ke jing le chungo ke ningkong jong ke Japan Shasul hagi news nam bat ke jing pen kre ya ke jinga langba ke bansawan. Kanong ba Angola ke don arspa apu sangut ke yo ya ke jing pangklam kolera bat kin thop ya ka prangut ke bayam bat ke bebun ke yo pang ke don Halwanda. Lapin terekam mikilat jingarap kerki jongkari banyak kun persya ia ke jingpang namar baga jingpang kolera kadang long ke jingma ia ke koi kakya ha ke Pyrthei kemudian kam ia ke jing sumar kerki baban penbha ia ke jing ko jing suba. Tikitu kelongi Khubor hakimat kimat Khuble.